Kart asılım eləmirəm hələ ki, çünki kartları göstərirəm. Gəlin göstərək. Lewandowski, Trent, Alexander, Benzema, 2 dənə Merih Demiral, Militao. Ben bir də ikili qoyacağım. 2 dənə Arda arkası da belə. Milan Skriniar PSG və oynayır. Əslində Fenerbahçe'yə icarə əsasında gəlib. Delight. Bu arkası da belədir. Skriniarı göstərək. Eli Kalan'ın arkası daha gözə görünür. Görürsünüz. Zeki Çelik, Delight, Haaland, Rashford, White, Rafael Leo, Pulisic, Rodriguez, Donnarumma, Nacho Fernandes. Nacho Fernandes de yayda, bəli, yayda Real Madrid'den ayrılır. Azadacın olacaq. Benzema, Valverde, Miretti, Arrizabalaga, Rafael Varane, Federico Chiesa, Conde, De Bruyne, John Oblak, McAllister, Joe Gomez, Stefan Savic, Kyle Walker, Toni Kroos, Thibaut Courtois, Frenkie de Jong. Bütün kartları göstereceğim bak bu videoda. Bu kadar kart. Hala çağlar. Morata, Federico Chiesa, Dušan Vlahović, Jose Conde, Mane, Gabriel Jesus, Benzema, Declan Rice, Benzema, Donnarumma, Casemiro, Benzema, Declan Rice, Casemiro, Donnarumma. Artık 30 saniyemizi geride koyduk. Evet, sağ var ya, ilk komandı değil. Ondan sonra keçir şeye. Pulisic Fenerbahçe'de de oynuyor. Şu Foden, Pedri, Hakimi, Lewandowski, Gazemino, Lewandowski, Bruno Fernandes, Gabriel, neydi o? Gabriel Jesus, Manuel Neuer, Benzema, Lewandowski, Nacho Fernandes, Bruno Fernandes, İngilizce, Sterling. Ayrıca ad çəkməyəcəm. Mane, en çok sevdiğim bak bu kartlar. 3 tane Harkin, 1, 2, Harkin, Virgil van Dijk, Mbappe, Jack Grealish, Kimmich. Videomuzda yavaş yavaş bax bu qədər dedik. Növbəti videomuzu çəkməyə gedirəm. Əlvida. Var tez-tez göstərmək istəyirəm. Casemiro, Lewandowski, Bruno Fernandes, Gabriel Jesus, Neuer, Benzema, Lewandowski, Nacho Fernandes, Bruno Fernandes, Enisinden, Bruno Fernandes, Raheem Sterling, Nacho Fernandes, Benzema, Mane, Kane, Harkin, Virgil van Dijk, Mbappe, Jack Grealish, Kimmich, Van Dijk, Lautaro Martinez, Dybala, Lautaro Martinez, Lewandowski, İlkay Gündoğan, Marco, Kimmich, İlkay, Bellingham, David Alaba, Di Marco, Bellingham, Fernandes, Julian Alvarez, Bellingham, Fabinho, Merih Demiral, Firmino, Dani Carvajal, sen kimin? Goretzka, abi, Ter Stegen, Kovacic, Bellingham farklı formada, Kalker, Marco Reus, Fernandes, Benzema, Valverde, Miretti, Arrizabalaga, Rafael Varane, Federico Chiesa, Conde, De Bruyne, Jan Oblak, McAllister, Joe Gomez, Stefan Savic, Kyle Walker, bu da Toni Kroos.